Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar achhiar tu silian sang puya ramchu mu sang sang COVID-19 riala len reng wangin ngai thatu te film khur tu le hridan na lakim turin kan ngen chewa kumsom panga le sombret in kart tiamin midang te po hridan nan lak the nan pui thri nang che COVID-19 chi thar omicron chu boy puyom tak ani mek wangin mai tomna wo midang nailo kudle mai ti fai te longai pai mo ze lang cheu COVID-19 chungchanga hria du ne le kai hroina mamo tan rampum huap helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka mizoram tan pakhat bial pani te biak po thereng ani e tuna chon chanchin thalong e thak chun zomang tukina COVID-19 din mun hria thar bera mi sang khat ja seri sum seri pasari nan kai ti mu chu ani COVID-19 thrileng hlor tho wangin mizoram sarkar chon in kho khirna ati khaule hret Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar chuan Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi chu lo nei tu viable chom pakhala no samsari chuang nan hlok pui ati US President Joe Biden chuan Europe kho chaklama sipai da belarem ti tuk ina COVID-19 din mun hria thar bera shikai sangkha ja seri som seri pasari mu chu ani a red test atanga mu chu sangkha ja thum som seri pathum an oma ZMC RT-PCR test mu chu jani som kuan oma lungnei RT-PCR somli pani thuna laboratory test positive somnga pakhat anom boka FIA test positive somni pakhat anom bokani sample test zong zat sangru zali somret pathum zinga za somni pasari point pathum pariatan positive ani tundin hmana shikai to zong zat hi noi khat singre sangthum zali som seri pathum an ni a noi khat singruk sang sari zre somwa pathum enkol daman om to a enkol lai mek sing khat sangli zako somko pakwa omin mi zaruk somni pakhatin thi pui to ani mishing sang khat zela positive mu cho to zati za somruk pasarin ni a mi noi khat zela COVID-19 wanga nuna chan to zati somnga paruk anga chut ani Mizoram sarkar chon COVID-19 chungchanga in ka hroina tharar nimin khana ti chuaka thule omma chu red zone chunga sakhobiak na in khom khapani a red zone pona chon big in a lengza chanwe ai tamlovin kaushan in khom kalpui phal ani ang thu chu talan dan chon kaushan in khom pui po chhurlama chau nei phalani a ripui dar theina tur ven nan zai khom zai haule zai pol la sakhote khap ani bok picnic spot park sahwan le infiam na hunte chu khar tur ani dona gym le beauty parlor te po khar tur ni in mi pui pun khom anniversary le birthday lom te po khapri ani dor zong hon phalani lai hian red zone omte chu LLTF kai hruain anin hon chok thin dona restaurant te po achunga ei phal ani lova in lama hon chi phalani hethu soka hian zirlai pol somle pol som pani exam tur ti lo chu online class kalchun zom tur ni anga pol somle som pani te chu CAB thataka zom chungin school le hostel hon phal sakani a amero chu zirlai te zir tir tu le school na thokte chuan COVID-19 vaccine lak vek angai thung don ani he dan thara hian Mizoram sarkar office ranga group A le B te chu CAB ken ko chungin office kai dan turan ro mananga group C le D te chu achan ve chau kal tur ni in anin kal chok thin dona dan phalna dil lok lovin office port lo phalani lo ti thu chuan atar lang ani Aizol Municipal Corporation ho tu te chuan in sathar tur te le MC area leilai tur den an dan thar siam chu zom nge sen du thuan soi MC ho tu te chuan in sakna hun ma le lungte an zir chen ma saklo wangin kumtin voi som ni chuang chiatna a thlen thin thuan soya hemen i wang hian in sadu reng chuan MC atanga phalna le an dan te zom turin mi puite an ngen ani MC ho tu te soidanin MC Site Development and Slope Modification Regulations 2017 chunikum October ni som ni pakwa tanga man tan ani a he dan man tan atang hian leila idilna somsari panga lut to in heng dilulu da tanga geologisten ahmuna anen dik somli paruk oma heng dilulu to zinga hian permit somni paruk pek chua to ani he dan hnuya hian technical license nei mithiam te hne na tangin dilna za somli pareta lut to a henga tang hian za som paret phalna pek to ni a dilna somthum te chungai to mek ni in dilna lut to zinga hnol ala omlovani he dan thara hian in hun chu mithiam ten en puin an man roman dan tu le saktum dan te anen dik dona lir hing leimin le china dang kheng theilaka himtaka in saktir chu an du berani thu MC ho tu te chon an soi MC ho tu te chon he dan palzu tu te chu an na tho lai ti top sak emo poisa choi ti le lungin tan thlenga shem thei ani thu an soi ani Sarkar lai pui Ministry of Health and Family Welfare bul tuma Mizoram Nursing Council in about site training of nurse tun thla ni khat atanga ne chunimin khan kharani he training khana man pui tu Health and Family Welfare Board Vice Chairman Dr. Artyom Sang MLA chuan he training a tel principal le nursing superintendent te chu
nurse chalerin tlak cher chuang zel tura thanem ngai taka channa turle in pek na thung jok ne naram le nam tan thei top chho zel turina fuya nurse na chu pathian rong bona poimo tak ania wangin damlo te chunga tong kam zai dam mangai na le taimang na lan tir chunga thoreng a tul thu te Mizo nurse te chu India ram mai ba ka khovela po an duai lo thu te Mizoram nursing staff te COVID-19 dona konga po anin pek na fakamati ba ka Sarkar po nurse te harsina su kieng tura thei top achu azel tur thu soibok ani training hi Mizoram chunga nurse zirna ina principal le nursing superintendent sarkar le mimal pola din teta na buat sai ani Mizoram Youth Commission buat sai cake baking training course cake sim zirna chu nimin khan aizola Mizoram Youth Commission training hall a kharani a livelihood generation for return migrant workers due to pandemic outbreak COVID-19 NEC phase 2 kal tanga buat sai ani he hun hain MOC secretary Pudonila rot sang chuan kum sang ni somhnia tanga sipuin khovel ati boy tangin Mizo thalai na chan tam takanom chawa chung ho dom kana turata na mlak na ni atia MOC chuan Mizo thalai te tan hian thei to pa chu zel don ti soin Mizo thalai te tan MOC hi antluk luna mun ni zel se adu hle tia cake siam zir chuak te point chung ko chomna tlak ma la chun zom zel tura taimak chu tura cha in MOC in anchunga basina sang tak an nei ti soini he hunan cake siam zir zo ta ti atangin zilai pathumin thuan soya MOC mlak na awanga ezon na tur kong thar an nei tur le an harsna shia MOC ten chomdol na an pe chu lob oman ti thuan soya he training a hin zilai somni te chuan thatakin an zilai an zo theya zilai te cake urna tur man poimo pek an ni bokani Kolasip District Board Sab Dr. A. Isla Thanglena Hovin Apisa Nimin Khan District Level Committee on Myanmar Refugee and Koma he huna hian Myanmar ram chung bon awanga Myanmar mi ra tlan za porok mi khol mek tu khamrang khotang hruai tu VC tele Kolasip District Sarkar Department sang ho tu te antelani meeting a hian Kolasip District chunga Myanmar ra tlan ommek te mi khol dan chungchang soi Hovin District Board Sab chuan Myanmar ra tlan te hi ron thanbel thereng ani awangin in bo chena thatak ne angai thule Sarkar le tomai polten an mishing pui harsana tok an tan puina konga an mo phurna thataka an hlen theizel chulom omati thuwa soi he hunan Myanmar ra tlan te polin management team din dan turte mikwalten an mamo sarkar pole mimala tang an donte da thana tur ku dam siam chungchang te soi ho ngalani a Mizoram chunga Myanmar mikwalte felfai taka chinsi an ni theina na mhalak dan tur po he huna hian soi ho ni meeting a hen Myanmar mikwalte Kolasip District chung mun sang sanga darlova a thei chinchina a hova anom khom thei dan tur ngai to ni a mikwalte omna mun tur tuile kol phetha niang nar taka pek ngal theina tur ngai to ni se ti ani bok Lunglei Forest Department bot sayin VC tele way ma shuai tu tan kang mai ven chungchang in zirtina skill development and capacity building on fire prevention chunimin khan Lunglei convention center an ne DC Pukulthungan A district level committee on fire prevention chairman ni bok chuan training hi ahongani Pukulthungan A chuan khorel chena thleng theite lo ma chon turat lo in ven lok chu Mizoram sarkar na ngai poimo hleni atia kumni thum kal ta chung khan Lunglei district chu kang mai laka harsana tam takan toka kumina chuan heng harsana thleng lo tura loin po cha lok thau atula ti a training na mithiam te zirtina chu mani veng thau a midang te zirtina pe chhong thau turina cha bok ani training a Lunglei Forest Division hnuya vengtin VC la weima hruai tu le member pakhat thau antel ani All India Radio Aizol Regional News Unit le Mizoram Sarkar Art and Culture Department Jangkop Chuan India Ramin Zalen na amu kum sumsari pangana lom nakal puimek kwalin quiz competition August sang hi somhi pahi kheng kartin quiz in elna abwa sai e quiz in elna hi kartin in rinizan chanchen tharpuan huna piang in zona puan ani anga atuk pathiani zan chanchen tharpuan huna pakhatna la tu hing puan ani ang loman pakhatna la tu hian thilpek thatak le certificate adung don ani mobile number 8258812366 8258812366 le email id airdigest21@gmail.com airdigest21@gmail.com ate achan na thon turani a he quiz in elna atan hian lo invoice saila chanchin thar ngai pachinam che chanchin thar hi All India Radio Aizol Changapuan ani Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar chuan Pradhan Mantri Kisan Saman Nidhi PM Kisan Nidhi chu lo nei tu viable som pakhat le no chom seri chung nan hlok puyati Raja Sabha je ka zona chang putumar chuan lo nei tu te tan
cheng ve bel chanoi khat sing re chang ni chong pek chho to ni atia he scheme na tumber chu ram chung lo ni tu te sum lak lu konga lo tran pui ani ati he bang putomara chuan ram chunga hector nuai za somthum pore da zaw chu micro irrigation noi atom chu to ani atia sarkar chon state na he mlang na mang hian khachina hmuna tui omzani ta ka pek vek tu mani ati US President Joe Biden chuan Europe kho chak lama sipai da belarem ti thulon danin Russian Ukraine arun tur ven na atan hian US chuan Poland sipai sang ni athondona hetilan sipai sang kha Germany tangin Romania anison pheibokang Pentagon soidanin US sipai sang ni chu North Carolina tangin Poland Germany thondon ani hetila hian Russia chuan US che dan chuna takina dema an hmulak na chu chian na lam hoi ani thule in emna borok ti sang tu mai ani a politics in remna kong dal tu turani atibok Russian tundin huna Ukraine ram ri naya asipai noi khata ta America Ukraine runtum anga puna ero aphathung ani chanchin thar serti top nan atang pui tukina covid-19 din hunche thar barami samkha jasari somsari pasari nan kai ti mu chu ani covid-19 trileng lord so wangin Mizoram sarkar chon in kho khirna ati khaule shet Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar chuan Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi chu lo nei tu viable se chom pakhale anu somsari chongin an hlok puyati US President Joe Biden chuan Europe kho chaklama sipai da belarem ti chuti zong chu chanchin thar kan pon thei